Tuamu akadongan. Nadonga manang maso pedongan. Jadi unang sakit hati ang hurukon. Nasa liyon ko bereng-bereng. Selilingon. Panok-noti. Ninge-ninge. Manak-manak. Jadi semakin lama ko bereng semakin dalam. Pada ko joko ko bereng. Kamu. Di masa-masa songono mengenai virus corona, nang pajak-joko kamu, unang ripahamu turu nyawamu, muludok ko sahali olo man ya. Jabu kamu, mangkaluar, songonau, tapi minggu aku, tak ngeluar, jabu terus biar nggak gudep dia. Beda. Irpamu ro, mulu kamu, mulu jabu kamu lelendang gudutam, gudut dutong. Apa caku-caku kamu? Nah masa ini naik luar do piau, tapi 72 tau. Aus, mulai au jabu sonari, tapi 70 lo au. Nah irpamu orang naik kau, ay. 6 kilo. Deh. Apa cokok-cokok kamu dah? Beda lah ini. Jadi pikir orang corona. Kau. Mana tamu nang salahmu. Irpamu. Mau irpamu lo jabu tebak. Langsung kamu dah. Bering mana? Beda kamu, mana-mana. Songon nih. Mah, sesaping on. Mas sesaping kanan. Nah, mangir pamu. Upasi si selilingon. Upa diam-diam. Baca ko jauh kamu. Irpamu rin. Naik daw. Bukan virus. Eri pamuro mo. Eri pamuro virus ina o katay. Tang. Muloy virus ina. Sa ngonina may buhawen. Jabu maita. Na masalah na jabudo. Sa lilik na jabu. Aw manay. Jadi molusonarian nun. Tiba-tiba mangasok koronon. Marid di mau. Unak kira kamu dang itadaw mo bayaw. Nangiri puamu non au sansak ni hai. Jadi kira au. Nangiri puamu non paman gembul. Jadi itu kamu na jabui, na hashtag di rumah aja na, work from home. Mana-mana tam. Una kalau corona ini parah hang butuh hamu nih. Jago-jago kamu. Ini maju dah. Apa jago-jago kamu? Lari do naik kulokon. Horas. Mulai.